ni ikintu cyabaye nk'ururondogoro ku isi yose kubona match ya shampiyona runaka ibera mu kindi gihugu. Bimaze kumenyerwa ko imikino y'amasuperi coupe nko muri Espagne bajya muri Arabia Saoudite bagakina, mu Butaliyani bakajya muri Arabia Saoudite bagakina, ariko no match ya shampiyona baravuga ati nta n'ibintu bidasanzwe. So Real rero zakina na Getafe ku munsi w'ejo saa 4 z'ijoro. Mbappe ngo yagarutse ameze neza. Mbappe nyuma yo kugira ikibazo cy'imvune ku kagomba mbarike kuri match ya numva barakinaga na match bakinaga mbere yuko bajya muri Trêve International, anaba forced gukina match Sebastian Villarreal numva yari Villarreal. Umutoza Didier Deschamps no kumukinisha match bakinnye na match bakinnye n'ikipe y'igihugu nabwo yongera kuvunikamo. Bakinaga na Azerbaijan. Yari Azerbaijan sinzi igitego atanga n'umupira uva mu gitego, ariko ku munota wa 43 avamo ahantu bongeye kuhakosa. Real Madrid rero nayibabaza cyane kuko bari babwiye yuko iyo mvune ayifite, derafo mutango kinisha iminota myinshi cyane, niba myinshi yaba igice cya mbere cy'umukino, ariko birangira Didier Deschamps kinisha 83. Ariko ikiro kuri Real Madrid nuko barifuza gukomeza gushyiramo ikinyuranyo hagati yabo na Barcelona, kuko ubu harimo amanota abiri yonyine ko bafite 21, Barcelona ifite 19. So barifuza gutsinda iyi game kugira ngo bakomeze kwegera imbere. Kylian Mbappe yagarutse muri for training mu kanya nabonaga yishimye rwose. Real Madrid bazabakiwe na Getafe nifite meilleure assist muri no champion ngo. So gasore kawucisha hasi. Kylian Mbappe yagarutse, umutoza yavuze ko Jude Bellingham urwego ariho bari go kuba umustatungu ngo yamuzamuye nyine naki. Yavuze ko international break isize ari umusore uri ku rwego rwo umwanya wo kumutegura ari wenyine. Agasore bita Luis Milan niko gafite assist nyinshi kamaze gutanga 5. Avuga ko Kylian Mbappe ngo feeling pain ariko ari nkeya, avuga ko ari umusore uri gukora cyane. Ejo azakina wifuza gutanga ni ku cyumweru azakina ira saa 3 azakina ku cyumweru. So akavuga ko bandi ba defenseurs barimo Dini Uruzen na Daniel Ceballos badahari, ndetse bari na doubtful kuri El Clasico. Yagaruye Trent Alexander-Arnold, yagaruye captain Dani Carvajar, Federico Valverde yari amusigaranye nawe. Alonso yavuze ko icyo bifuza ari ugukomeza kuimprovinga ndetse no gutera imbere. Ni umutoza utsinzwe match imwe nkuko na abivuga, aravuga ati uyu mwaka turifuza kudatakaza amanota ahariho hose. Twavuga ko nabo bafite barakina na Getafe bakira Juventus kwa gatatu mbere yuko bakina Clasico. Nabo nko twavuga kuri Barca nabo bakwiye kwirinda iyo pressure kibageraho. Izi match zose bakazitwaramo neza, ni match zibasunikira gutegura iyo Clasico. Buriya biba byoroshye ko wajya ku rugamba usanzwe ukikijwe n'insinzi, adversaire kubona nyine hamwe biramugora, ariko ari kwinisi werekanye nyine biramworohera akeneye gufatirana aho ngaho akaba ari guhera akurwanya. Kuri Real Madrid ni ikipe ubona ntagererekana imbaraga nkiya ku makipe ubona ko Real Madrid iri butsinde, izatsinda kare. Match ubona yaje nka France ni nayo match ya Champions League ni ya Olympique de Marseille, ariko izindi match zose Real Madrid yagomba gutsinda arazitsinze. Yateretse ko twabiganiraga mu kanya ku buryo yari isaga nk'iyigoye cyane, ariko izindi match Real Madrid urimo kwerekana ko nta kintu zitwaye. Ngufata nk'urugero ku match ya Villarreal bagiye gukina ikipe yarimo difference y'amanota 2, ariko bayitsinze half time full time, ubona ko ari ikipe itanga akazi gakomeye cyane. Ni ikintu kiza kuri Xabi Alonso, ubona ko arimo ari ku bwoko bw'umukino butandukanye n'ubwari busanzwe bwa Carlo Ancelotti. Ni ikipe irimo kudefenda neza muri no minsi, ariko kongera ikindi kintu cyuko ni ikipe irimo iragerageza gukina position ku kigero cyo hejuru, kwiharira umupira bifatika. Bisa nkaho mbona bigora ku makipe makuru wenda nayo amaze kugira uburyo ahagarara neza muri mwaka y'imikino, ariko kuri ayo makipe bato biri gukunda. Ubona ko ari ikintu gishobora kuzafata nko mu minsi iri imbere, akabira Real Madrid yatsinda amakipe mu buryo wereye kandi agatsinda byinshi. Nibimara kubona ko byafasha, ko ni ikintu gishyashya ntago twatinya kubivuga. Kwa Carlo Ancelotti ntago ariko byahoze. Kwa Carlo Ancelotti ubona ko ni ikipe icungira ku ma counter attack, gushaka gukoresha Kylian Mbappe cyane, ariko uyu munsi ni ikipe ishobora kuba yaherekanya umupira ikava mu kibuga cyayo ikajya mu kibuga cya adversaire, bakaza gutanga pass ya nyuma, n'ubundi ubona ko ikipe yose bamaze kuyimanura iri mu kibuga cyayo. So navuga ko Real Madrid kuri match ntoya muri uyu mwaka w'imikino ntago ndayibona ikora ikosa, ku buryo ntekereza ko ikipe ya Getafe ariyo yaza kubakoreraho ubufini. Biragoye rwose, biragoye pe.
imeze neza irashaka kugira ngo izakine byibuze classico yashyizemo akantu iramutse igize nk'amahirwe nk'ejo Barcelona igatakaza yajya gukina ku cyumweru hagiyemo 3 yego ubu harimo ngahe ubu harimo rimwe rimwe gusa zari bituma kunyana nabiri Real Madrid bazifite 19 n'abiri harimo 2 numvaga ari rimwe Barca yaratakaje yaratsinzwe ryo gutsinda ubundi yarewe urutonde yaratsinzira nanganya yaratsinzwe Madrid ntiranganya iratsinda gusa yaratsindwa Madrid atsinzwe rimwe gusa rimwe ryonyine nyine ariko Barca yaratsinzwe imaze irananganya gutakaza 4 Real Madrid rero yo ntiranganya iratsinda gusa ikanatsindwa bane nk'aho umuntu ngo umuvandimwe hariya baramufashe yamaze gukubita ku mugongo w'ingona umeze nabi cyane umugongo w'ingona yawuhamije kabisa ibena yawuhaye agera gutya bahorana kera ariko myaka ya kera cyane aho nizo tazanu za 72 hano bita za Karagwe aho nabitwaga aba PM premier ministre oya babaga bamenye ndana so PM military police niyo bitaga PM kera twitaga aba PM sinyibutse ukuntu RDF narinzi ko ari Lieutenant David Fund aricyo gisobanura oya batwa twabitaga za Karagwe bitwaga aba PM military police narakubitaga sha bamukubita bamufasha gufasha umugongo w'ingona yawo hamije kabisa atari kumva nawe ari kumukubita na cyabisa yo rasta ese burya barasta niho riva parakutira mukubita gizanga yabaga muvangure akavuyo gake kabisa abimigere hariya abingumi hano namwe abandebo muhagare ku ruhande mwankubise nabuzu kira ngo nkundi mvange wowe ndembo banze ubimigera kuri kiro yinshya kuri kiro mwe urakubita ndebo kubita imigere kubita ndakubinya ngo nikubitwa na muvangwe namvanye nshaka abimigere ku ruhande abandembo nabiki muke ku ruhande hanyuma mu nkubita ijya nijya avuga military gukubita inkokora yo munda nyine yanze izo mvange akujya kwa mvange bacangura vuga ati mucangure muri murancanga murimo muramvuna muri murancanga sibenye nkubita ngo ni uya mutuze nta ndamenye urakubitanga nta kintu ndiko binkimba bashari iki umigere hariya wandembo hariya uyinshya hariya nawe nzamenye ko nivuze nzi none mwanzoze cyane uwo mugongo w'ingoro umenya ari ikinya pe yarabaje umugongo w'ingoro yawe uhamije kabisa wapfa ko utigumata wowe ni wowe ndi wewe nkuni uzanye ni wowe mugeri cyangwa ubwo rero nangaha naho Real Madrid nayo irabivangura ndatsindwa nkatsinda ibyo kunganya no umugongo w'ingona abantu bose yawuhamije yawitendetseho unyweye yarawitendetseho umuntu yakubita gutya yajya kubita ivi nturyumve yari yitendetse ariko aramujene umugongo w'ingona arakora umugongo w'ingona arakora umutipe yarawuriye ngo arya metero capati arya yariye metero capati zipanga zipanze gusa ngo ese wari uhari kuhakana wari uhari ziranigana nicyo gihe kuhakana wari uhari zipange uvuye kuri imwe kugera gutyo wari metero upimeho metero arazirya umujene yareye ku mugongo w'ingona yawo uhamije kabisa metero capati arazirya zijya mu nda se zose zone zagiye mu matwi se ariko se mama hakana ko butari muhari ku mugongo w'ingona ikibazo ushaka kuzijya bakajya kukubaga kuko rasajya ariko kubagira iki bako wicwa n'iki ariko wicwa n'iki ahubwo iyo mumaze yari kurangira kubwihera agiyeyo yamaze umwaka waruzuye no yabatarajya umwaka waruzuye nta muntu urasuhuza kera muri gare wishyuraga igiceri cya vero kujya muri tuwarete hari muri gare yari inzara asoza umukomveri nta muntu harya venizi kuvuga ngo kuri tuwarete ngo barigiza bari batarahura kabisa yarareba bagira ngo yashyizemo sima mu nda yakoze beto wahagwada yarwaye constipation y'umwaka nta muntu barasuhuzanya ibicara kuri gare hano hahoze imbere kwa rubango hariya aho city tower yubatse ubu hahoze gare habaga tuwarete rero umudamu wishyiza kuri tuwarete yishizaga veni yamaze umwaka atangira ku buryo igiceri ry'umwe kandi ku munsi yaryaga ibiceri bya buri munsi gukora gahunda mu rugo none se ko yaraririye rimwe ahari kujyaga ibindi yaratanangiye yariye metero capati ku mugongo w'ingona ariko reka mbabwize ukuri iyo constipation ni surgery bagukora bazi guterura moda bro yagize umujeni byararaye se birangira wagira ngo yashyizemo beto mu nda
reka twigendere ngo kuko bihagaze muri Espagne. Real Madrid rwose ikomeje kuyobora, urabona ko bana basore babanasa neza, kare yambaye neza pe. Edison yambara neza. tugeze twiza ibara ry'umweru ni ryiza. Real Madrid yambara neza. ibibere kugira ngo ni Tottenham bageranyije n'indege Hoshi. umweru ko zibara umweru ibara imyeri iratandukana. ni umweru Tottenham barameze nk'iyambara beje aho cyangwa umweru Tottenham na Wayo ariko ariko umweru Tottenham ubaho ayo umaze iki niba wambara umaze iki ngiye kuko Real Madrid niyo ya mbere n'amanota 21, Barcelona ni ya kabiri n'amanota 19, Villarreal ni ya gatatu n'amanota 16, Real Betis ni ya kane y'abahungu ba Anthony Mateo Santos, nayo ni imwe makipe irimo izana majab. Reka tuhite tujya muri River Trading Limited. gusa Barcelona ku mukino wo ku munsi w'ejo abantu bazayirebe, abakunzi ba Barcelona ejo bazayirebe barebe izindi tara Hari abana bazarira amaziya. Ejo Duro nakina Duro Fernandez tereka ku Duro Fernandez ubu andika Duro Fernandez umusore umwana uzi umupira mwinshi cyane. Ari negereje umunsi ndabona match yayibanjemo, nari mutegereje kazakina ashobora kuba kuko Firmino Lopez ntamera neza. Firmino Lopez ntagaragara neza. uramubona narakabonye muri pre-season. Duro Fernandez narakabonye muri pre-season nakarebye match zako. kazi umupira mwinshi cyane. Ndashaka ejo mutoza kanterekiremo gusa abundi abantu bongere bari bindi tara bongere bari bindi tara. Baramazi ibira produit bisa bikomeye cyane. Ari muri mwana muri amazi na mutoya umunya Senegal uzumupira ngo Duro wamubonye Burutayizamu ako wagira ngo ni umunyafilipine n'ubundi Duro Fernandez ni umunyafilipine avukiye muri Espagne. barasape rega barakora abanyafilipine bakonejwe na Espagne bakoresheje na Espagne. Okay. Nambara kwirukana ni nambara iteye ubwoba. Bagiraga igihe cyamba zitwaga Catchword nizirukanye na Espagne muri Nuza. Ariko kugira ngo abanya Espagne bave muri Nuza bahabayemo ndumva harabayemo ibiganiro bya nambara y'isi ya kabiri. Nk'abayapani barashiza Misiri. Ara no Espagne yaviriye muri Nuza kuko habayeyo ibiganiro hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Espagne, bamera nk'aho bagurishije. Bamera nk'aho Espagne bagurishije igihugu cya Philippines kugira ngo abanyamerika bagira ngo n'ahantu bashyira bubaka base yabo ya gisirikare. Ariko urundi inyeshyamba zatangiye kubirukana zabamaze mu mujyi muri za Manila hari azabamazemo. Inyeshyamba zitwaga bari zitwa Catchword ndumva nigize kubisoma kera